Katanat penroi klau bat penne Mariang Department of Forest and Environment jangka Khuborjylla kelara khia kesni penne Mariang World Environment Day hakasan tarik jeliu nak ba penlong ya kajing thungding tiu saw baki pat ba kari jantia ki khot id latutin halum sangmen apa Shillong bala Bynta deki pat ba ki kena school na Sanmer Basic School Saint Gabriel High Secondary School bat na Saumer Presbyterian School. Hagani kajing rakhi ya kasngi penne Mariang Menteri rangba konrad ke sama ula kendong ya la kapatulun bat sopti ban Bynta hagani kajing penpriang semba ya uding tiu saw rhododendron arboreum ka kertengkat kum ke science botany harana ulum Shillong. Kinong yalam katenat penroi klau bat penne Mariang kilawan ra dakan ya ketin perta Pasiaw ka Mariang ban san khoj ya ka Suin Bneng na ka Bynta ka Lawei hagani kasngi. Dr. Shakil P. Ahmed, Chief Secretary but Bon Bakiwe Pat Kihe Officer jangka Sorkar Meghalaya, kilashin Bynta da kajing Shongshit hakan di kajing priang sembai di tiu saw. Hakajing keranjung hakan di Kalumpung ulayat hu da kabaong, kini ki program jangka Sorkar kilong ban kentiu ya ki ba ban penpau perthai ya kajing long VIP. Kihe Sorkaru kidei ban Bynta hakan ki program. Ulayaro bat aina ki kena school ki balawan Bynta hakan ki program kabadai na ka Bynta ka Lawei jongki. Ula ong ru baro ki lai spa andri pusan singi haka shisnam ki de ban long ki singi ban kenmau ban penne ya ka Mariang. Menteri rangba ula ai ka jing khublei singi buram Mariang bakamen ya baro ki balawan syarana belum Shillong ban Bynta haka jing penpriang sembai di tiu saw hauni ulum bakentang.